Elektrovojvodina će isključivati potrošače u Novom Sadu, Beočinu i Rumenciji. Novi Sad od 8:30 do 10 časova, celo naselje Bangladeš. Beočin od 8:30 do 12:30 časova, Stojana Vukosavljevića, Partizanska, Manastirska i Alasovac. Rumenka od 10:30 do 10:45 časova, Nova 2, broj 6, od broja 1 do 15 i broj 35. Oslobođenja od 2 do 20 i od 1 do 17. Novosadska od 2 do 14 i od 1 do 9. Narodne vojske 2, 4 i od 1 do 39. Agrocesla, poslovni objekat, Eskotron, vulkanizer, stanica za dehlorisanje vode, pumpa, Trend Komerc, Građara Pantić, NS Oil i crpna stanica.